Kira mwega mwiroreri wa Kiheo TV ni ngebesho mwanya ni ukori hamwe na ive utuko wa umuthi muhoro kabiru thaa imwe tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 gunyitio gani ni etwe nawe jetagwo Maureen Wanjiru na kimwabiriri na njira ya shiko twina Rorin Wambui tugithie na mbere kana tukirika mohoro-ini hari riboti ya mbere. President William Ruto ni agite na gikaro na mabodi a Jua Kari vigene wa iregi guku mucii wa Nairobi. President augite bũrũri-inĩ wa Kenya andũ othe nĩ mabatiĩ kũheo gĩtĩo ta a Kenya amu onao nĩ manyitaga itemi gũkũra gwa bũrũri. Augite kwa ihinda iraya andũ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra-inĩ ma wobici no monekaga ta marĩ a bata bũrũri-inĩ. Njoki wa Maina nĩ mwandĩki witũ na reke akorwo agĩtũhingũra mohoro maya na riboti ĩno. Makiri ma mafundi a Jua Kari kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ magĩte na kanya ga kũgena thingira-inĩ wa iregi na kũgĩa na gĩikaro na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto. Akĩaria na mafundi acio, President nĩ atarĩirie wĩrutĩri wake wa gũtigĩrĩra atĩ a Kenya othe nĩ maheo gĩtĩo kĩrĩa kĩrĩ kĩao ona thengia wa gũkorwo matarĩ na mawĩra ma wabici. Kenya hii ni ya Wakenya wote. Wakati nilisema bottom up sio mzaha, nilisema Kenya isiwe ya watu wachache. Kenya iwe ya kila Mkenya. Na ndio sababu hiyo najua kuna jamaa mwingine ananiuliza, wewe unafanya nini, unaitisha watu hawana payslip ati wakuje State House. Mimi nataka niwaulize nyinyi wangwana wa mafundi, mimi naelewa ya kwamba nyinyi hamuna payslip, lakini nyinyi ni wafanyabiashara, nyinyi ni mafundi. President ni athingatĩte mafundi acio kwĩyandĩkithia na mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ta Kenya arĩa angĩ. Hatutaki tena mtu akose nafasi ya matibabu kwa sababu hana pesa. Ndio tukasema tujiandikishe kwa SHA. Kila mmoja wetu aende hospitali, atibiwe, apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote na mtu yeyote. Athinyĩrĩirie atĩ thirikari yake nĩ ĩrarũmbũyania na rũciũ rwa a Kenya othe kũgerera kwagĩrithia kwa gĩthomo bũrũri-inĩ. Nĩ atarĩirie mogarũrũku marĩa thirikari ĩreka sekta-inĩ ya gĩthomo kĩa university, kũrĩa o mũrutwo ũrĩa wagĩa na mweke wa kũingĩra university kana college arĩkoragwo na kanya ga kũrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari igana kwa igana. Mimi naongea na watu wa Nairobi na naongea na Wakenya wenzangu. Elimu ndio inatupatia usawa kama taifa. Na ndio sababu nimeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu kwa budget yetu. Tumeajiri walimu, tumerekebisha curriculum, tumehakikisha kwamba tumeweka funding model ya kisasa, tumejenga madarasa. Gĩthiĩ na mbere na gũkũmathĩra marĩa marathi na mbere na gũkunũka gũkũ bũrũri-inĩ. Jetagwo Njoki wa Maina. Nĩ ngatho Njoki wa Maina. Atongoria a bũrũri kaunti-inĩ ya Meru nĩ mathingatĩte mũtongoria wa bũrũri na thirikari yake kũhingia ciĩranĩro iria eranĩire hĩndĩ ya kambĩini. Atongoria acio maugĩte nĩ mĩaka ĩna rĩu kuma rĩrĩa thirikari ĩyo yoire matamu mũtongoria. Ĩndĩ kũrĩ na ciĩranĩro nyingĩ ciaranĩirwo na citirĩ cirahinga. Maugĩte ona thengia wa atĩ nĩ maranyita mbaru thirikari ya President Ruto ono mũhaka metie kĩrĩa kĩmegiĩ rĩu. Directions are as follows. Good people, statement yetu is very clear. No, see, as a continuation from yesterday to today. And the chairman gave a statement to that. Okay, kwa kisiasa kuna maneno tunazungumza sasa wakati huu, kwa sababu pia sisi lazima tuchangie
kisiasa yetu ya Meru, na tunasema hivi karibuni tutatangaza maneno ya siasa katika kaunti yetu ya Meru. Ya pili, kuna maendeleo ambayo imesimama, kuna maendeleo inaendelea, kuna maendeleo mapya ambaye ilipangwa, na kuna maendeleo ambaye tunaongojea serikali iweke kwa gazeti. Kwa hivyo sisi tumekutana kama wabunge kuzungumza mambo mawili, na hivyo karibuni tutawaita tena ndio tuelezee mambo ambayo tumekubaliana kama wabunge. Sisi kama wajumbe wa Meru County, sisi hatuna vita na serikali completely 100%, lakini yetu ni moja, ni kusema kwamba handi ambaye ile tuliahindiwa miaka 3 iliyopita tunataka itimishwe, kwa sababu katika ground unakuta wanaenda bodi, kuna handi iliahindiwa bodi injatimika, kuna handi iliahindiwa Imenti South injatimika, kuna ingine Tigani East injatimika, kuna ingine Central Imenti injatimika na Igembe North and Central. So yetu ni kusema kwamba zile handi zote ambazo ziliahindiwa wananchi kwa ground itimishwe, na tuko pamoja kama vile tuko kama wajumbe. Na wasaizi tumekaa chini katika siku 2 tukipanga siasa ya Meru County. Sio siasa ya Tharaka Nithi wala Laikipia, hapana, ni ya Meru County. Na hawa ndio viongozi wa ground. Hawa ndio viongozi wanasikiza ground vile ambayo inasema. Eti ya kwamba atupembelezani. Eti ya kwamba atulali mtu ama tutupi mtu mkono. Tusema kwamba sisi tuko na imani na serikali, lakini kitu kilioko handi ambaye iliahindiwa wananchi wa Meru County itimizwe. Hakuna vitu vingine tulionayo sisi. Tugitigana na icio atongoria a mwahu wa mũng'ethanĩro kaunti-inĩ ya Trans Nzoia nĩ mahithũrĩtie atĩ kũrĩ na njama ibangĩtwo cia gũgatubũra ngũĩ na iria ibangĩirwo mũcemanio ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ ngwatanĩro ya Linda Mwananchi. Mũcemanio ũyũ ũkĩhanĩka tarĩki 25 mũthĩ wa Jumamothi taũni-inĩ ya Kitale. Kuri uguo nake gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na akoretwo agikumithia tharikira na iria ikoretwo igitungio ngwatanĩro ĩyo na hĩndĩ ĩrĩa o hĩndĩ yothe makorwo na mĩcemanio ya kiũteti ya mũingĩ. Officially open. Musije Atongoria a mũng'ethanĩro kaunti ya Trans Nzoia nĩ mahithũrĩtie kũrĩ na njama ya gũthoga mũcemanio wa Linda Mwananchi ũrĩa ũtanyĩtwo kũhanĩka Jumamothi mwena wa Kitale. Makĩaria marĩ Kitale hĩndĩ ya meharĩrĩria ma mũcemanio ũcio mũnene, matongoretio nĩ gavana wa Trans Nzoia George Natembeya marauga mĩcemanio yao ĩkoretwo ĩgĩthogwo nĩ nyanake iria marauga iraheo kĩgĩna nĩ thirikari. Siasa ya Kenya inapangwa regionally. Hiyo ndio reality ya siasa ya Kenya. Mtu asikudanganya ati ni ukabila. Ukienda kule kwa Kisii, Matiang'i amekuja juzi na amefunga Kisii kabisa complete. Kule Kalonzo Musyoka amefunga Wakamba complete. Rigathi amefunga Mount Kenya kule akikohoa Wakikuyu, wa Meru, Tharaka, Waembu wote wanashikwa na homa. Atongoria nĩ marutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa mabangĩte njama ya gũthoga mũcemanio ũcio, makĩranĩra mũcemanio ũyũ ũgatabanio na thayũ mũingĩ. Wewe kama unataka kutusikiliza sio lazima ukuje. It's not a must. Attending that meeting is not compulsory. Ona gũkĩrora ũguo nĩ morĩtie arũmĩrĩri ao kũiga thayũ, kũrĩa oho mongereire na kuga mũcemanio wa Jumamothi ũgakorwo wa kũheana mwerekera wa ũrũmwe wa mũingĩ wa ithũĩro rĩa bũrũri hamwe na ũteti. Kuja hapo, kuja kwa nia ya kusikiliza, hata kama uko Kenya Kwanza, kuja kwa nia ya kusikiliza. Kuna uwezekano tukifika jioni tutakuwa tumeconvert. Unakuja na open mind ama namna gani? Maana sisi kura tunatongoza, tunatafuta kula pole. Handũ-inĩ ha Kĩo TV, njĩtagwo Wairimu wa Wanjirũ. Nĩ Ngavo Wairimu wa Wanjirũ na riboti ĩyo twakorwo tũgĩthiranĩrio nayo nĩyo tũkamba gũtithia nayo o hanini, twambe twĩkĩrie nĩ tũkorwo tũgĩcokereria na mohoro mangĩ, ndũgathiĩ haraya.
ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Kana mundu ngienda ndumiriri yake ikinyire makiri maingi ma Akenya, we niwe turenda araniria na ithuĩ ũmũthĩ kugerera 0758487904 ni 0758487904 na ni ũgũteithĩka. Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Tomugate wiki ungituria mundu muoyo, indi kiugo kiumite kanua-ini ka Jehova ni gituragia mundu muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, hallelujah. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rucini nyitanagira na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarira-ini ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandiko, ukahoerwo na ukaheo mwihoko muturire-ini. Neno la uzima ni tugie kariko of God. I love your voice. You have led me through the fire. Kemuma. Ukitaka mali safi kuja Kemuma. CCTV utapata Kemuma. Mulika mwizi electric fence utapata Kemuma. Automatic gate utapata Kemuma. Fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo nami twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru, ndugatangike ringi. Kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake. Guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi naja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega ukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu, kana no tuhurire thimu kugerera 0713 niyo 0701300071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
nä ngatho na nä twacokereria ikereka rĩa kerĩ na rĩa mũthia. Mbeũ njĩthĩ nĩ moritio kũhũthĩra ũmenyo wa mĩtambo ya kĩrĩu harĩ gwĩkũria o ene ona kana kwambĩrĩria biacara cio kĩũmbe. Nĩ rĩtana rĩkĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya rũhonge rwa ũkinyanĩria Daniel Rono arĩ thukuru-inĩ wa senior wa Kaptega hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa kompyuta kũrĩ arutwo kaunti-inĩ ĩyo ya Elgeyo Marakwet. Officially open. Musicheze na mambo ya digitization. Mambo dunia inaelekea hapo na hatutaki kuachwa nyuma. Hivyo ndivyo sababu nilihimiza mambo ya internet, mambo ya digitization, na ndio Communication Authority wako hapo kabisa. Ndio unaona tunasukuma Safaricom, Airtel waweke masks kila mahali. Ndio kila mahali ikuswe na mambo ya simu, mambo ya communication kwa jumla. Na mshaona juzi imepeanwa kila mahali iko mambo ya kompyuta, mambo ya wifi kila mahali. Ndio communication ikue rahisi. Unaweza communicate na mtu United States of America. Unaweza utakuta vijana wetu hapa wakifanyia kazi makampuni za nje kama United, UK na kadhalika. Na tayari wanafanya hivyo. Hata ukiingia hizi institutions yetu TVET, tayari hiyo kazi inafanyika. Tumekuja hii shule yetu Kaptega Secondary kwa mnajili ya mambo ya corporate social responsibility, na tumekuja kudonate computers. Kama vile mnajua Communication Authority wanahimiza sana mambo ya digitali Kenya mzima, na kwa hii safari tumetembea counties 23 tukipeana kompyuta, na tumebaki tuna counties 24 ndio tumalize counties zote. So tutaendelea na hiyo safari. Tunashukuru sana board na management wa Communication Authority na pia serikali. Tũgĩthiĩ na mbere, igoti inene nĩrĩteire gavana wa tene wa kaunti ya Migori Okob Ombando na aruna ake erĩ mahĩtia ma kũraga Sharon Otieno na mwana wake ũrĩa ũtarĩ mũciare. Igoti rĩkuruhanĩtie gavana Okob Ombando na njĩra ĩyo thutha wa kuga nĩ kwarĩ na nguruhanio na Sharon amumerĩkanaga marĩ na ndũgũ. Sharon oragirwo mwaka-inĩ wa 2018. Family ya Sharon nĩ ĩkenereire itua rĩu na kuga rĩu nĩ mona kĩhoto kĩa mwana wao. Directions are as follows. The case is adjourned with the following orders: that pre-sentence reports shall be filed by the probation department within the next 21 days. Victim assessment report to be filed within the same period of time. The reports, once filed, shall be shared with all the parties. We can get a date after the 21 days when the matter can be mentioned to confirm that those directions have been complied with. And pending that mentioned date, the accused persons shall be remanded in custody as their bonds have been cancelled. Tũgĩtigana na icio nĩho tũgũkorwo tũgĩtirĩhĩra mohoro maitũ ma iva rĩrĩ
mohoro magi none shihada va ivato shotko tugena kiriko niturishoka haha o tubina mbere na mohoro ukumenyithia marama binambe na kuhanika thini wa flori ni gavo ni nyitaniri waku ni tuma nawe jetagwo Maureen Wanjiru na kemwabireri na njira ya shiko tuma na Maureen Wambui kwa ihinda riri tukwendi video mwega wa tabarĩra cia Kĩheo TV.